نأتي القوم الظالمين وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين قوم فرعون ألا يتقون قال رب إني أخاف أن يكذبون ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون قال كلا فاذهب بآياتنا إنا معكم مستمعون فأتيا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين أن أرسل معنا بني إسرائيل قال ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على رسول رب العالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. يقول المولى تبارك وتعالى: وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين قوم فرعون ألا يتقون. Kwezi Waislamu,
ikarangalia uharumu Qur'ani ikahuja ike namna ya malezi ya ulela wa Islamu. Shaze namna za ulela zoka zikanzima, ze namna za ulela yotsitokaya namna nzima nga malezi namna zinji bahata hauda za yode kina ze namna za ulela. Riwono Rasulullah alayhi salatu wassalam akahamba si hamba qala Rasulullah, akaurenda si hamba faala Rasulullah, shabo ujwabarende handrongo hakaya abo hadazi yekamba hausutene yekamba hauharaza shayeudaza nena mtume yaziona yazienshi yadaza abo yofasirioka azikubali aboreleoka yaze daraja za ulela simpaka mrare kio simpaka kio simpaka mbulio wala simpaka umnike mwana mbahindu. Qur'ani ngerone sawa mwangoni mweze namna za ulela do hamba ya qissa ya jiri halir dole lo heli yordambi wana hadisi tawala ikawa kangu andisi wao hamba hale na hadisi wakamdrum babana mdrum zaze wakawa hata wazamna imana wajofanya anzimdrum babana mzaze wakawa hata erjo walina wafanyeje tena itodo uzamna amana chayode heli ya hema lezi zila zirisomesa zinji zendongo zila taib bahimwengo ni mwenze namna za ulela za he Qur'ani. Qur'ani yorambi ya qissa ya hoa atende ngurambiyo ili rijuweza wahunda ngurambiyo tena ile kaiza wahunda zonje marifanye hamandao zijezi rihunde kaiza wahunda zombi ritawe ritifanye hamandao ritijona siha hamandao wajawe qissa riloniyo abaha nade qissa ya Sayyidina Musa alayhi salatu wassalam. Anu Mwenyezi Mungu mwanzo yamuonese mtume Muhammad ukaya utishangaye hena uzihundaone kaumu yaho wa Makka ba kujajihunda weche hena ya utendea haono izo waona akadhibishiwa hamba ndrabo hamba ukaya hajana ndrabo abonge utihafilie bo mtume Muhammad bazinza uhunda kazja uhunda weche ikisanganzo imtulize mtume Muhammad ye roho imuonese ukaya ukaidi ulone makafiri ya Makka bo mtume alayhi salatu wassalam ukana ze umma zatende zonsi pia no waendelea uharumaze dhamana za utume Mwenyezi Mungu ya wanika riwone tena kisanganzo imuonese mtume imtulize roho kaya utsione waweche ulio nga waweche leo. Mtume alayhi salatu wassalam akanandwa shashi wakawaamini washashi haku hata omwiso hushashi wa wandu wakawaamini mtume wado swala msirina au wado swala dahon wado swala dahon yohamba daro al-Arqam ibn al-Arqam yo nyumba ya wombe sengo mjuwawe nyumba ya ho wakati wa mtume eyo banaindri banavala sidehelio yo bani havala henge yabo wandu wakaunja bandani la vala waweji au washashi kwezi wawashashi haku odo wandu wakawaamini mtume alayhi salatu wassalam atarjoshi ngari wawaze hema ya
yahemi hono yomi ili wandu wakawadunga mtume alayhi salatu wassalam handani Makka. Bahi Mwenyezi Mungu akaanza mwere kisa inu ili yamwone sokaya uwautendea mtume wakana washashi wa wadunga no Mwenyezi Mungu wa nusuru. Yabonana webahonga wana washashi wa wanzao wa udunga sha la waharara ba Mwenyezi Mungu ngujo unusuru. Mtume kaanza wane siwa waja ukaya uwautendea ibana Firauna wakana mvuu na amri haku no Mwenyezi Mungu hawangamiza abotulia ba Abu Jahali no wahahe Mwenyezi Mungu ngujo wakazabahani. Yode faida rihundao harma iqissa aizo Mwenyezi Mungu wabwaba saukaya wa idh nada rabbuka Musa wa idh ay wadhkur idh yabongabo mahdhuf ngabo shabidi shikaebanu ngeinu lugha ya hangu nawe sharanzinu de Qur'ani Mwenyezi Mungu ujwezo aredao hamba wa idh nada ishelea bo mtume Muhammad yule kalima ya idh udhkur ya Muhammad ishelea bo mtume Muhammad idh nada rabbuka wakati mlezi wa hao Mwenyezi Mungu ya rumiza Musa yamba ya Musa Mwenyezi Mungu mrumiza hakanda hubi Musa hakaya fi jabal Tur. Sayyidina Musa ngarjuwao baada ya tawa Misri hende haka mahala atomwiswe mahala ayo halola mrumshe yaloziwaye ni mzima uharmoe mitume watende ngamjuwawe mahari ya mtume Musa yaitowa nyonsi kajatowa ngamia kajatowa mbe kajatowa dhahabu sha mahakume ya ufanya hazi yode mahari ya mtume Musa yaitowa ya kaulole mwanamshe uo mbabahe mwanamshe hamba mjouloze mwana hangu oi amaha minane ya ufungaze mbuzi za hangu ne magonzi sheka utimiziku umesava mtume Musa hamuone sola mbabe ukanga mjotimize kume kabati mushkila ndizo hakabo hata timizima hakume ya utwambuzi yode mahari baada timizema hakume habaleo la mrumsha kaanza ende zahe ya rejei Misri honziani ibaridire me masihu na bonga mjuwao wote wakati wa kuverturi shao wakati wa mbango yankudi na ngo yankudi yohanzorenga baridi hao nyinyi mbahatisha nyinyi mwaja leo kamjavezi ko iziruvu tikausaikoni hapo na kamvoni embase na kavaire ngo wandu wakomziani pia mafoto heli yafuha ani ujwa sirire ngo mafoto hao awefuha na abo mimi de kino wakawazalwa no wandu wakahambwari wakana nafasi yaba abo watukana nafasi wakaje la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Idhan Sayyidina Musa abo yalonzi yanide yene mrumshe wanzo wa rejei Misri imasihu ya reme shahidza ibaridi watawa enzia Sayyidina Musa hamwambie mrumshe ukaya kanti vanu unlinde bati ono hule ti ono hamanga mbaba hanu naona mro ikatende vanu naona mro gamjohunda mru jorekeza enzia auvo amtojohunda izinga shamndo nishibalie nije rivuze rihore la'allakum tastalun shayabo yahenda balabanu yaonao mro heshabo yarumiziwa harumizwa ndo Allah subhanahu wa ta'ala
amwambia ya Musa, innani ana Allahu rabbul alamin. Wa Musa, mimi mide Mwenyezi Mungu mlezi wa ulimwengu. Yabongo ono kabajaka intervention ya Jibril yabo direct atomrongoza wae bahibada ya rongo wanda enda wamwambia ukaya wa idh nada rabbuka Musa, ishelea bomtume Muhammad wakati Mwenyezi Mungu jalla jalalu mfome waho yarumiza mwananyuho mtume Musa, hamrumiza hamwambia kaindi ani'til qauma adh-dhalimin, enda bo Musa ho wandu ikao isifa waloniyo wo madhalimu. Eyo huyo kejaone so uiwaho wandu yarumiwao kwa jamba wo wakaidi, kwa jamba wo wapeu shawamba wo madhalimu ujumabo kabati harumaui. Ani'til qauma adh-dhalimin, enda ho wandu ikao isifa yahao waloniyo wajulihanao niyo dukao wandu madhalimu. Ngujaba sayambe qauma Fir'aun, yoyo hamba atfu bayan eo wandu madhalimu waonda wabi ya rabbal alamin. Nguwafasiri ya baha yambe na de qaumu ya Fir'aun. Ikaya qaumu ya Fir'aun yo madhulumu ye mwinyiwo ye indi hazidi ikaya uwarumaongo madhalimu abonge yabo bahe yeye Fir'aun akajaka mwangu yotosha ukaya Fir'aun muyi haruma dhulma. Abo mndu yaona tabiri enda amwambio kaya tono tabiri ikati mgangibo yamwambio kati wono ukaya ngabajoka uzalwa mwanamme uharuma nsi inunu maha mwanamme uo de ajala de ajali yando Firauna yambaye Mungu bahamba ngenja zijua mbese hajoka ajala hangu shara tizijua ngamdekreto kahena mwanamme ujozalo harumwensi inu na puloshe hitwa shahena mwanamshe ujozalo na ransi wanamo dekreando ya mfaume timfaume bahi mfaume yakahwabudulwa hena mwanamme ujozalo na ulwawa yafe mwana yazalwa mwanamme sileki na mtume Musa naye hazalwa iho huiho Misri hazalwa iho angaliezo yafanya Mwenyezi Mungu hambie mzaze ya mza ya mtume Musa ukaya mtiye haruma mna tabuta na kesi umvurize uharuma enil ngujobaliwa no mro hataendo bahanu ikao Firauna wae yehwenda wae ile alafu ngarjohu rejezaye Mwenyezi Mungu de umwambio haruma wahi ngarjohu rejezaye mwanaho uo wawe uje umlele hamti ya kweli haruma mna kiesi hardi hambie mwana mshwahahe wala mzazi hambie mwana mshwa Musa ukaya dunga shandwa ati urambuwe dunge mna kiesi wayuone hele ndao shandwa ati rambuka banu ngo mdungo utijorambulwa uonato banu ajo uhelea uoneho ajo urengwa wala mna kiesi hende hata balambaba hano Mwenyezi Mungu akahanza ya he harondole mna kiesi no ando haziwa Firaun wambali ya wendo dahoni mna kiesi habulwa haundi hamna mwana mume
na mwana muume Firauna ngwanzo mpweshe hitso vahemrumsha Firaun mjokaya akamrumsha hele dzina shaizo ndrabo kajaparoka emrumsha yode maana ko Firauna kajasa za mwana kajazaya yahajomzana ndo kukajaparola la ndene mrumshe huo wakemrumshe waka Islamu yamrumshe huo ngono Mwenyezi Mungu arambiwa arume Qur'ani wadaraba Allahu mathalan lilladhina amanu Mwenyezi Mungu akaurone mfano wa howandu wa amini imani ya kweli imru handani ya vumulando imraata Firaun demrumsha Firaun wademru yatimu imani Mwenyezi Mungu akamfanya mfano harume Qur'an wa Maryam ibnata Imran bahewa mrumsheha mwambia Firaun wakabomze wewe rantile fijo bahamba de ujoza lwa Misiri shakujambwa de johezi wanomro mwanamshika kwanza nongo yushinda woi hazalwani mro kajazalwa Misiri mrenti baijo kirarifai au natakhidhahu waladan au rimfanye yake mwana Firaun ashindiha he serikali ashindiha hamranti shahadi sona anandongo eka hambahara ngutum mzarubwendevu adiso njamba harara harumwe harara ila hambanga mumteste mwana woi ikainza akili zinhila za utoto au wanungu kusudi ngujuo mindobi almuradi harenge sahani mbili enzima haitia mnaipande wa dhahabu enzima haitia kalamro zokazifanihana kalamro lufana na dhahabu hamwe hansiza wala mwana hosoni hamwambi wakarenga he mwana hendoro mhono harumwe dhahabu sha hakausi wa mhono harenge likalamro tibahi alita uhanywani abo haramuoka waika tujwe izo arenda yode maana ya heba taib hai basi Mwenyezi Mungu mwambio Sayyidina Musa ukaya yendabo Musa uhe kaumu ya Firauna madhalimu alafungwa ala yattaqun ibanu kwa Mwenyezi Mungu si Firauna side kaumu ya hahebo kabana badi ya uramungu wonsi wo nashonga qal Sayyidina Musa bahengwambo abongwamiyo Mwenyezi Mungu Rabbi kaiti hapo ya Rabbi yode asili shai Mungu ziha habo yakaya eshilonga shitoshao ikasra yenge huivuru yeto joji hundra automatic sidehelio Rabbi bo Mwenyezi Mungu mlezi wa hangu mtume Musa ngwambo inni akhafu an yukadhibun ngame mhara wa uruma uonikawo wo hubaliane ende uhafira au na kaumu ya hahe wende wanikadhibishe wahare hundunga wahare unishilia ngame mhara abongena shatsongalo mhara yabo katsurejete bomgwahibenza wo uruma yanikiwa ni Mwenyezi Mungu yabo katsuye ngai amri Mwenyezi Mungu yamnika shangu wono wo uziro wa hedha maana yanikiwao ne mwanadamu yaambiwa oende yampare yamdunge kazakana haki yabo hadisi yoti nyangu nane warumi wawoye eti mwangu abange yode maana Sayyidina Musa mwambiao Rabbul alamin ukaya Rabbi inni akhafu an yukadhibun Mwenyezi Mungu mtukufu ngamimhara ikatende uharuma uruma huo Firauna no wanroha hewende wa nikadhibishe wakeko akiri waishie hizo njoo uambia
wayadiku sadri shefu bashahangu ngishwe dziro harumwe hadisi yinu ya rabbi. Ikawewe ngwendo haruma mission unjua oka ya kuna ureyuse kujajoka msongefu shefu bakwesi nanze sango juwezo joka uhundra ukaya tindongoza hutsongeza ujiviwa shandongoza hutsongeza utabihe yabo lazima ukee na ifuba isamivu yode maana yambao wayadhiku sadri shefu bashangu ngishoshisamivu ne dhamana inunikao wala yantaliku lisani na yabo ya rabbi hamadeheli ujoho kaban katsumwa mbaya tojua wanu mgungu juo shangu mwambio ili ashitaki yataho msaada wa Mwenyezi Mungu jalla jalalu wala yantaliku lisani ulimaha ngu ngona uziro harumo mjita mko uziro uobja henry lilikala mrolila ngabo mrikao hajohanza ya bedrogo yakeka shindi heheli Mwenyezi Mungu yamfanya uharuma ulime wishamru hasomondro ngina ilmu shaika ngwanzo arambie kartinao ngabo andro heliyo abo yalama ukaye kaji iyo namna Mwenyezi Mungu yamfanyia la haula lahu wala quwwa kati namba ndogo ya joka ushinda afanya ukezo yafanya Mwenyezi Mungu wala yoti aibu harumwe mruo kwezo yafanya Mungu idhan sayyidina Musa ngwambo wala yantaliku lisani ulimaha ngu miti shindina urumie heli na nzoni urumie hemna ndika puo yalo naye haizo fa arsil ila Harun ngamutsaho wa Mwenyezi Mungu jalla jalaluhu unike msaada harumaze dhamana zinu za hotume unikao unike msaada urume mwana Haruna rudungane nkenda minaye nke mtume bahake mtume ngono roho njema kajenda ho wandu atuendo hao ude mananya yabo kajafanya ndo sibahema na yakamba ndaendri hakahumjua ukaya ekajaza kwamba masha Allah yede kino wandu Mwenyezi Mungu yawanika ujitekeleza Sayyidina Haruna alayhi salatu wassalam yode maana Sayyidina Musa mwambiao Mwenyezi Mungu heli nukaya fa arsil ila Harun ay arsil ila Haruna liyuinani veshe yao utume mwanama Harun ili ansaidie harumo wasilisha dhamana unika woyinu nikenda mina yeri wasilishe wanazueni wa tafsiri ambao kaya Sayyidina Musa alayhi salatu wassalam hata haudhri hosoni mwa Mwenyezi Mungu hanamna ndaru za udhri handani hena mwanadamu yeujo ukaya harumauru mange lazima mjitekeleze heli mradoka ujitekeleza shatena nge lazima tena mroatimu lebumba taib nge lazima tena mroajuwe uwandu mruya rumi wao hena wandu wotokana tartibu haizo Sayyidina Musa hambe heli nukaya arone saze ndongo ndaru zinu monsi inni akhafu an yukadhibun abondabo yakaujo wandu ngamndo atsendewa nikadhibisha abo hawajua kuhawaeshi guwajona ukaidi wa hao banurtsiduaze Sayyidina Musa woyimndu hindi kabila ya hahe Banu Israil ndi kabila hahe Banu Israil Misri ho wakawandu hindi waruma waho wandu waparao al-Akbat ngwao hata leo wao kwa winji wa hao wa makatoliki shawati wa Islamu wao Akbat wa winji wa hao
ngama akbatu waislamu naam shawinji woti waislamu basi harambu wao wandu yarumiwa o haditena ngujijue heli yaliyo wala yantaliku lisani haizo hata hatena ukaya ya rabbi nsaidie unike mrujo ndungana nami ujokana hodari wa ujuwaji tekeleze nade mwanama Harun alayhi salatu wassalam. Baada yabo ngujonesi za saya za tongeza ya lumhara walahum alayya dhambun wandu wa Firauna ngona makosa na yafanya ikaongwa jojwa wambe ukaendawe wede mndu wabe nyankobe ujeura mbendrongo we mndu wafanya fulani iyo tinziro kweli iyo nziro walahum alayya dhambun na wao hojumwami ngwaona reservo ya makosa ikawa tiyafanya fa akhafu an yaktulun ngamreka tsende hele dhambi hilo nloni lohosoni mwao ngamro watitoka uhawanipwashe hitwa ile dhambi hilo ndale siku Sayyidina Musa alayhi salatu wassalam aroha udahoni akau eshi na dohando doha Firaun an Firaun atoka ulele ajali kwezo ndizo Mungu akaanza bai Sayyidina Musa rohoda honi ha Firaun rahakati mtume wakati huo nge Musa shakati Rasulullah Musa alafu yabo ya rohoda honi ha hundu mru banu Israel ya samizi watengweni ya bihwaone mru Kibti wala mapatrongo abihao watwana wala Israelien haparamu sahabu yakaenda yendu zahe harmwa ikabila hamsaada wa Sayyidina Musa hojabala ngwanzo wabanzise shaheze Mwenyezi Mungu akamnika zo ulaka zabahan haya eyo tidia kautongeza rohe Misri tindizo dizo yuliza kautongeza rohe alafu mwambie Mwenyezi Mungu kaa walahum alayya dhambun ngwaona makosa wani waziza woyo kamiti yafanya fa akhafu an yaktulun ngamimhara nsendeo hao sanzani wambe ndrongo muso wakauha wanroa hitwa qal Mwenyezi Mungu ngwam kalla kwa na ushinda waurwe hitwa yode yohana obahi dourwa hitwa kalla kwa na huwa hokanja umbabuje ulwawa shati umbu kaya ukemtume uwasilishe risala ya hangu Mwenyezi Mungu mwambie heliyo ngojo wasilishe dhamana kalla kwa na uparoshinda wahuwe kaulazimike hatoshiha ihalelwa nindo sindola yakahuo wananya wana umewazalwa isabarindi atumua na Mwenyezi Mungu atuka hanza muwe kamrati rahamba hadisi imdadahe ya mzaya kajareje yoda honi hoya jamdenga yede akaumamsa ikaja kauliwa abo kaja kaumamsa ukaye mzadahe akaumamsa ukaye mrahaz akauliwani Firauna hata watu mjua shaharaya mwana haraya hena mzaze yaka hamsa kajakiri yarengalebele la hemzaze woya atwanywani shabo mzaze woyi nabo yakaumwekeza wondo dola mwana mshahede ya jambe ulada honoka amjomrumzaze tuwo heli yaka mrahafu no mkondo wa hemzaze uo mwana wengu jokirile bele lahe na barola ndemzaze mwanangu mjua nizola mzaze ndare kwa haja hata yajumona hatolire ngatau hanywani subhanallah hii Mwenyezi Mungu kwezi subhanallah qala kalla
Mwenyezi Mungu ambokena ukiri Firauna no wanraha hewa huwe fadhhaba na mwendeo nyowa ili abongapo zila yatsaha zikubaliwa uka Haruna yakaye mtume fadhhaba na mwende nyowa ili alifu tathniya biayatina mbaliye zi alama za he miujiza ya hatu na dembuda no mhono mbuda ya mtume Musa ikao hauzisiwayo ada ya mpara Mwenyezi Mungu ampara Musa muzisa matilka biyaminika ya Musa eshendi eshiloho arumu mhono mume wa hobo Musa jawabu ya joto shahindi sideka hamba mbuda ndizo uzisiwa shahambendi hiya asaya huzisokaya ndobe inde mbuda hangu kuja uziswe mwinyi uzisokaye shedri sibahi yabo yambo kainde mbuda hangu atawakkau alaiha mihuisimbishia wa hushu biha ala ghanami miutusi za zembuzi za hangu waliya fiha maaribu ukhra mihunda faida zinju harumu mbuda yinu hizo zote ya huzisando kajauzi siwazo shaban kuhadisi ndaena ndo dena Mwenyezi Mungu hiyo fursa ikao ngujwa ihunda tena au kana ihunda katujua haleteze hadisi ilitike mfupi yode maana yakauleta ukaya ngujwa undre bahati tena ya hadisi dena Mwenyezi Mungu tena aule wabahi ikale wabahi na profite ni hunde wakati mwingi kada jozifanya batu rajozifanya naam fadhhaba biayatina na mwende nyowa ilida wene mwana nyuho Harun mbalie o muujiza za Mwenyezi Mungu inna ma'akum ngalia basabu ustad inna ma'akum rikaulinda ramjiwa inna ma'akuma zoni zora kaulinda sha Mwenyezi Mungu ambendi inna ma'akum sisi ngasiba mwejananyi habasarumia pluriel shaka jarumia duel ndoba duel Ezabariri akaurumia pluriel samahani ngabajo ujubomba baba adatindo bwewa ngabajo ujibiwa ukawo wahundu mnahindu subhanallah taib inna ma'akum sisi daiwa yeche Mwenyezi Mungu ngasiba mweja nanyi harumia ma'akum zabarindri litafkhimil wada ili aonese bwana mkubwa wa ho watsungulwa waruma ni Mwenyezi Mungu inna ma'akum mustami'un ngasiba mweja nanyi hena mjohamba hena mjourenda ngarizijuwao hokangarishi yao fatia Firauna na mwende nyowa iliuha Firaun fakula mwende mwambe nyowa iliukaya inna rasulu rabbil alamin sisi sowa ili sinrume kajamba nrumani kajamba sinrume mbili shahamba si nrume hokae misio ya hao yonzima inna rasulu rabbil alamin si nrume rarumwa ni Mwenyezi Mungu mlezi wa hole mwengu imruma mje mwamba ukende an arsil ma'ana bani Israil rambi warjeri huambiye bu Firaun daweno wanrohaho mlone banu Israila mwawafanya watwana mwarumawe heli mwanzao rambi warjeri huambiye ukaya walibere ridunga nenda sinao rendeza atu Palestine rirohe Misri zondizo wambiwa ndo amwambia beishe haruma aya nyandoaji
arma sura mdaji Mwenyezi Mungu hamba fa'tiya fir'auna faqula lahu qawlan layyinan, na mwendo ha Firauna mwende mwambie mirongo ya tartibu la'allahu yatadhakkar au yakhsha, mkini hai kama mrongoza ha tartibu yesheleye Mwenyezi Mungu au yare Mwenyezi Mungu. Ikaya Musa hambi warongoze Firauna ha tartibu yewe unrongozo nabo mi hamadawe misilamu hamadawe shami na makosa ngabena makosa naam ngotsobeza univehe mroni ngabwandu ikao hata wajandi wewe innaka min ashabin nar hamabo nge horma commission d'homologation. La ilaha illa Allah. Hamiyo kahena mru yafanya makosa ngutojoenda mronindo ya hamiando Mwenyezi Mungu mwango na mwezi fazahe za repete kado zinjo harumo ya Qur'anendri Ghafurun Rahim. Mjoka ukufirlia do warenda nai. Rehma yahe ngejoka huere wando do wamkosa. Taib isibarindo tungo hanze kewe ngotono kami uvulo mroni jokirini hunrei ukawe mtabasamu ngoto hambarongo ita hata utobsijua. La ilaha illa Allah. Hai sambanje ni uhambie Sayyidina Musa na Haruna ndo mwambie Firauna ni kaumu ya Firauna ukaya libere mabanu Israel ridunga nenda sinao riroho harumwensi ya Misri rendo harumwensi ya Shamu ikaramba Palestine abo yode Sham. Qal Firauna bahangurengo paroni Firauna ngwambokaya alam nurabbika fina walidan ikarjau lela ho titiniha kumwambia Musa alam nurabbika fina walidan ikarjau lela wa malahoni hatu abuwaka mwanamtiti walabista fina min umrika sinin wabaki uharmo umri wahaho malahoni hatu mahayo waza ngambao mahamengo mirar nusi wanazioni watafsiri wamba mahamengo mirar sibahi yabo yakaside raulelabo wakamwa na mtiti sibahi huesho malahoni hatu aweka ule uesho malahoni hatu hulesha hatu hunwesha hatu ulaleza hatu. Taib baada yabo wafaalta fa'alataka allati fa'alt wafanya shetendo shaho washifanya wawasamweshelezi zaila hadisi. Taib wafaalta wafanya bo Musa fa'alataka allati fa'alta shetendo shaho washifanya nado huwa mru yafe wa anta minal kafirin. Nabotoka hamandasi eyode fasiri yao utoka hamandasi ikangwa Mungu asema kafiri abo bahoka kafiri manta minal kafirin jodo ari fasiri namna nyindo ajine rambe ukaya wa anta minal kafirin ikafiri uo mndu hindi kafiri uo mndu arendo andro yatushukuri yedi maana Mwenyezi Mungu ambokaya wa ita'adhana rabbuka la in shakartum la azidannakum. Heni samjo shukuri ya Mwenyezi Mungu hizo ya mfanyiane Mwenyezi Mungu ngurego miadi hata ngoisho hatendeza lamul qasam la azidannakum hama kabla baka wallahi mito mwenjezani ikaizo namfanyiane mshukuria mito mwenjezani shay kinyume wala in kafartum shay kam kufur yani mkufuru indi de neema kaka mja shukuri neema yubani hau kafiri. Inna adhabi la shadid, adhabu yangu yonkali. Nardo shukura Mwenyezi Mungu hizo arifanyia mima muziso wandu wadingo hambe okainsi nungio nyinai ambe se kartima
mamilioneri kasina nafasi tazila shaebo na mkomoria ya tahera siyo yahe harumwa pubeli hoka bana hayana mwangalie majirani wa hatu ngabo wanduki uporoendi makatro ami waunda wa o mabaha namba na wanadamu na mabuhumbe se au tijinendini almuradi ne atende usingani sikari no wandu wao kwezi esisi yo kirimro ala barazani mwa wandu yokekiri esise mkomoruti na babanu worudiando kabati besewe na batiti naam besewe na bai naam shanga sina wanduikao tibatiti tibai kwa tina abange boko na ndo shukura Mwenyezi Mungu na shukura Mwenyezi Mungu mimi mshukuru Mungu la ilaha illa Allah ngasina waanduri wajuwao raeshi sinao siri nzima na shati nzima mwaha wofuwa wanihopani kawo mro uvuziwa ilo mro ule mbajoto ila ibeze humise amwangalia basa harumaze pubeli zili weshi letiwa ushinjili simitaza singuo kwezi la ilaha illa Allah waze watu na muzi sio wandu waduhazi walobani waparola tahindru shambao nguo sababu ufumato mwiso kwa jado unrauzi wallahi wadofu mahandaya zila ndaya eba abu kamtu ameni baada mide wam kwa jazienshi yole bana watuzi jua miti zienshi wandu wakaufuma handaya wajua handaya po mwanzani wangu iyo ihamali ikajindaya iyo sorto ya hamamna hindwa makuri alafu ndure ngao wanankuri wala wapasua yo nkuhuru yo ufanyiha hama mbonzi ya ufunga hindu zo ndizo adore ngawe tau harumwe sinzanu wefumia yo hata wewe kujiona mustadhi marzuku kujaona hizo huono mbabe kajaona ndo watoto shanda bozende zemvi za dungwa mbio ewa mbesenda kwa kamali handuzazo طيب وفعلت فعلتك ekuja fanya shetendo shahaho allati fa'alta ikaondo washifanya nado huwa ikibti wa anta minal kafirin na wewe de kina wandu ikao kwa jashukuri azenje mara urenda ede heli Firauna akaanza yamwambie qal sayyidina Musa bahengo ambo haujibu Firaun ngwambo fa'altuha idhan izo kweli tizifanya siwaye mruo wa ana min ad-dallin shanjaka harma wongofu sana akafanya hizo njaka harma wongofu wakati na akafanya hizo ail jahilin sikamjinga kwezi eyo aibu kamra kubaliuka hakamjinga yote aibu ya kinyume wodo wema wa mwanadamu ikaha kubalukaya hakana wakati kawa kajaka ujwizare ndao yaboye mruo yukamwangu abasabo yambiweza lazimu yukamwangu yeshie yatei طيب سيدنا عمر بن الخطاب ikao de Sofia handa ya hema sahaba ya mtume alayhi salatu wassalam yaliyo harmelisi ya ho wandukume wa parao al-asharatul mubashirin bil janna do wandukume wa bushuri wa uzadirawe jafa ukangwa johenda beboni ni mtume ne kamtume hamba bozisa
lianna ar-rasula la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Sayyidina Umar nge haruma wanrukume wao akana Mwenyezi Mungu wantede sikwa kana nzaha mpwamba bihali ya basabo ya silip atayekaze shele ya dolila ikaheshele ukaha parole mngwa hahe hadolila. Naam, idhani yabo yote aibwe kamra kubali ukanjaka ujua sibahi kwezi ngavu makosa ikawa mruka nzishi wayo mararo makosa lekosa walifanya hoka kujaka ujua ukali nukosa we kwanzishi mpaka desa ujojwa ukaze rogozinu zo kazirendwa ikahujwaba haukazo kazirendwa hutsuwa wa uzoevu odo zirenda uranti abubahi izabira hamaka jabira ndogo yabili kaose karanzishiwa dizo wadu waza enge uduwaza ukakuja swale ya asubuhi uje uswale ya dhuhuri wa dhuhuri homsirini weshelea ujuhaba hangwa zo swaliza raka mbili za hea alfajiri mdoka babo kuna hamba usalli fardha as-subhi qada'an shango juhambendi adaan wakaba handabo weshele yayo ada yuti qada wewe wala kutina makosa ya here tari waifanya hiyo hokaban kuja neglige shauduwaza ila rarurtu hanzishiwa nizo wazifanya watu kahanza shaukaurela sisi ukaura utulwawa rege mfano mathalan gaso harumu ya Ramadhan ono mndu harwa kononde galipenyawo ouso heheli alinua ematsonga yohama damu wehu mjokaye karihuwa abaleja buhajahu imili satanu za mtana wanufungu rikasheja vuishoni kakuja shina mjo mpasha itwaba na matso ya loha mashaitani waongo wonoka mro ikana kufanya mba beti zivani uregeshe jabu huno hata wajoshitimizi urimwea hendezahe kontini yetu mubake jenda bahanungiyo yao kweze nyi wanaama mausadi mlobano ezo kweli au tikweli zonogoza msinadi mwiswe kangwa nzo uzithibitishe hizo za heshe jabu. Sayyidina Zaid ibn Haritha wasoni mwa akandena